kubor nakaslem jong Nongkyrshan Hima. Ki arngot kisembut Menteri Rangba Kejela kata uba Prestone song ubadai Presiden KNPP Meghalaya State Unit bat uba Sniawbhalang dhar kin selet ban Pdiang buram kinong kitkam bat kinong Nongkyrshan jong uba Renikton dingdo tongkhar UMLA ke UDP bembenta namau kerwat konstituensi ke bahab ha Southwest Khasels District habakin rung syakasing NPP haka artarik jembang arajar arpo hendriu Nativity Hall mau kerwat. Haba penting na ya kini layu banekran ber Presiden ke NPP mau kerbat blok ubakar na so syang uliet hu bahaka artarik jembang ke NPP kan Pdiang omtang ya Nongkyrshan ke UDP hendai kan Pdiang ya Nongkyrshan ke HSPDP bat Kongres uliet hu ba ubak Presiden song bat ba Sniawbhalang kinwan ban Pdiang ya kitkam bat Nongkyrshan na kiwe kiseng uba akarnes ulapan pau bahaduk menta umpat tip syapang uba Renikton lingdo laun wanrung de amwanrung namar kejingakran ke debet bat kikatu gani kitkam ke UDP ngin sapentikina haka atrik jemang kat nungut Nongkyrshan bat nongkitkam ke UDP kinwanrung syake NPP laong uba akarnes habakali ke don em kejing Pdiang yu du tiket haus nam harja arpupra lada anwanrung no uba Renikton syake NPP uba akarnes ulaong be kata umpat ekran namar ke election kadang jengai hendai yamenta kum Presiden ke NPP mau kerwat blok Pdiang bet lada wan menu-menu nak kiwe kiseng ban penklan ya keseng NPP wat la kitkam ke UDP bat kitkam ke NPP na mau kerwat ke aidau bakim dan jingtip syapang uba Renikton hendai ki kubor ki yathu bagajingakran uba Renikton bat kinong yalam bahakmat ke NPP kalayat bat menta kindang pha tangi Nongkyrshan bat anda la jande kapor uba Renikton unmi no naga UDP bat rung syake NPP banya khun ya ke election MLA haus nam harja arpupra naga seng NPP